Kadai jano karigumba asoiba khara soidana lairangmani adu natrabadi masigumba laibaktiba thogogase aikhoigi ima manipurda sana laibak manipurda masi thokani haibase aya thajaramde masida aigakna pamjebadi aikoi amata oiba aikoi tongan tongan ba maithongse aikoi uthoktaba aikoi manipurism manipuriness masi aikoi mipung khudimukta koi chelanduna akoi punna honajaragadi masi soidana mai pakani haina ayakna khanjai Langshin Biro KHRK Electricals and Digital Online Services Manipuri Para Itkola Silchar Puja Lohongba Amadi Makal Khudingmaki Party ki Pendal Decoration Sound System Amadi Catering Chingbagi Service Ahong Mawalda Phangbiragani Miyamgi Thogula Laijari KHRK Electricals Manipuri Para Itkola Silchar Loina na PAN card, voter ID card, passport size photo, Xerox, lamination, bill payment, money transfer, DTS amadi mobile recharge na chingmagi khudong sabusu thamjari akupa marol gi damak 9435882564 natraga 7002638338 ta contact tawbiro Barak Mapao gi akhanna Unajaruba Thouram da miyang tabiriba singbu taram lokchari ngasigi esigulaba akhanna Unajaruba Thouram sida koine pudra lakchari basi koigi Manipuri apunba malemgi maitei khunai sige joge dongni kai khunajani ngai masak oiraba koigi social activist yamnamak han oiraba senior most social activist kai khunajaraba koi khudingmak na matam khudingmakta kai khunana chachari ba toza silchar walju dagi oza mingwena panjaraba oza OKRAM CHURAMANI ga Unajabagi tanjadu lawjabani ahar magada oza bu Barak Mapao ga akhanna Unajabagi Thouram sida taram lokchari sathine nungaije nekoina Barak Mapao gi representative boina aigi tawjakiba khara adugagi tawhaningba kari khara sengna tamjabagi khudoi jaba phangjaba sida ai sathine nungaije ai pokjaba se mahija le aina khanje tagachari oza ado ahan bada khoi oza da kunya lakchening basi ozagi akoigi Sananing wari yam kre adugi marak sida ahan boina hongdokpagi sida oza da kunya lakchening basi ozagi personal life haijaba tae oza si imai pagi ming karam matamda pokpirappa chinau kaya subiba ozagi educational akoigi larik laisu tamkhibagi matang da aduga akoigi GC college tagi retired oibugi takksi ba habetang ozana tambina bai nuchi fani ai hajage ai na pokchabasi walju kauba kungang Silchar town dagi Barak tampaki maru ba sohor Silchar town dagi nongchurongda kilometer ama makhai muk chathraga leiba walju kungangda pokhi aina popaki pokchabagi numidadudi December tarik 3 ing sok lising macam kundra manga dani ai gi apopagi mamingna OKRAM Kamesher kawi imagi mamingna OKRAMongi mutum Rupavati Devi kawi aikoi ima pabungna thambiraba ichinause mari ni iche ani ai leire adugi makhada ichenupi ama tombi kawi ma leirami iche ahan dudi nganna leikidere iche leikidere matungda aikoi ichina ohum loidam kobi ama adugagi ai leire ai khada tombi haidana atombi khak leiramni aina ngalingai degi larik tamjaba hojaki aikoi walju khungda leiba 83 number LP school dagi hojaki bani maduda larik tamba loiraga ai Silcharda Ombikapur ME school haina matamduga private orami government gi oide
matam aduda admission lowi maduda lowagi matungda ME su lore adu loraga high school da chatare high school do adu su venture stage te lerami ombiga pu high school kawi hojiki madu higher secondary da ondhaki dana odorchan higher secondary kawe school adu dagi 1955 ta ai first division da matriculation examination je pass tawi adu loina na khachitang panjaba jaba mana aikoi mi ohum punna Guwahati matam duga parikha se Guwahati University nu conduct tawa Guwahati si makha lawudu da angka da aikoi ani amaga loina na aikoi ohumna highest mark phangi bomongi wari amalai adu maina matric se pass tawa loiraga ai GC college ta changi GC college ta tammi GC college ta tambado lore porika thare da aina first division da pass tawjare ado 9 position adi taragi manungda chanda 9 position se ai phanki adu maina ISC lore intermediate of science asi loraga ai Cotton college chali Cotton college chalaga yamna awabam shu oigi sendum se marang kaina leitaba duna scholarship phanganga scholarship paisa du degi ai hostel da leibagi changba duwedi college ki regular oina beton ka pithokadaba ai koi phi ka pithokadaba leitadana yamna awabasu mayo naba taki madudagi ai aloi bhawa unnajaduna ai BSc se pass tawai jam phaba result nate physics ta second class honors phangduna kaino se BSc se pass tawjare adudagi makha tarapada paisa se puthongningai leijadabadagi aina kari tawdono larik se yam tamningjaba duga aina change chongjaba duga matamduda physics chemistry takpinbo oja se thibida yam warami GC college na chanbidana ai wondal lising ani gi long interest free long ande hayeng halaga college thabak chei manga thabak tawwa paisa je singdokpa ai madu maina tawdana oi ai ga janaba ma poraktana aina MSc se Allahabad University da tamjaki Allahabad University da tamjabagi matungda madu loi bhawa aina parikha do ai jaujadana pass tawjare jama phaba result ki oigide second class physics da bai phangjeraki adu maina aina hale aiga GC college ka jana gibagi matung inna 1962 ki June ki tang kunnundo da GC college lecturer oina join tawi adu aina join tawagi ek matam adumaktada college ga moi munaba khara lairami Report Bhattacharya duna principal ni vice principal sina ikai khono damatik charabad Devabrata Dattani anu governing body da ningai tawna tigi Report Bhattacharya se suspend tawkiba Devabrata Bhattacharya na charge puba matu charge puri ngai duga oja sina aingwada no kauraga nang Manipuri ki file do amutang puthoro borowa udai soina ina puthokchare adu file se lokthora gadi file da application mayam jawrame adu Manipuri loan da MA pass tawadi amata jawramde adu madugi marakatu da
ꯊꯥꯡꯖꯝꯅꯤꯂꯦꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯣꯗꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯐꯥꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅꯤꯂꯦꯃꯅꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯧꯗꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯔꯕꯥꯎꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯣꯔꯕꯥꯎꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔꯁꯦ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅꯤꯂꯦꯃꯅꯤꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯁꯁꯦ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯊꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ lecturer oina pidorino matamduga lecturer oina pirani professor kaise hairamde pallamde adu daingonda satina nungaitam poi demonstrator oina pibam thoi haidana moi ningchanga posu yawi madu aingonda jamna satina nungaitam ma phauki adu laiba phabadagi Thangzamnilamani se khandoktrana appointment letter issue tawre asumain tawdana the Manipuri department se the regular oina tambi tapi system se haugi yam nungaije ojana ojagi koigi yamna brilliant oibe student ama oina horakpagi wari likhun yam richma tambire di matungda ojana yam struggle mo konana jisi college ta oja oina thabak changkhiba maraksida koigi Manipuri post jisi college ta create tawna bo hona bo ojagi ojana thengnakhiba wa nungagi wari yamna mak itisik oiraba wari koina meeyamna khangbada uni lusinga wari kya thabire maraksida oja koigi personal life ki question sigi loisalakpa tak khajba tare oja si karam matamda jisi college ta gi principal oina retire chappi bano aduga haibna chingbuda kitang thabigini aina jisi college ta thabak tawjaba haujabadagi sum chatharakduna physics ki head of the department ore vice principal ore adudedi principal oina tha tarugamaga pujerami asumain tawdana 1998 ki June ki tan kundra da thawtagi pothaki yam nungaijare ojagi koigi yamna mak fidam na phumoiba ojagi personal life haijaba tare koigi viewers singda miyeng tabiriba singna pulinuk sing obi yawa phum kaya thambiri oja pakhata badi ojagi social contribution si koigi lamdam sigi miyam ta natana koigi khunai cha khuding bagna ikhangda khangnar wa phum ni oja adumapu hena nung hanjinba ojadagi khoina pulinuk sing obi yawa tunglam chatki miyamna khangobada hena kana gadaba ojagi koigi social contribution natraga social work yana kari tawbirake haibagi matang du khitang khamjani bani ojada ahan bada khoina lakchaning bada khoina sum khajabada purbanchal movement gida ojagi contribution dum leibi ki haibane chengba khoi taje madudagi oina madudagi mathang oja dum panbirakna bai oja dai thamjage oja masida aina hajening badi ai ki direct action dan thamba potama yam labak phawdagi thengjarure maduda ikai khunam jabawda matikcharaba Gopinath Bordoroina Purbanchal movement nana magna ama sagalami matamaduda ayakna Manipur ki status sidi lenghandana thambiu kahen binu haidana law bigoma ai da diary de action na leiba thengna sei madu ai yamna laiba phabani haina ai na logje mathang sidi oja koigi all India radio silchar da Manipuri program hongdokpada ojagi achauba contribution leibiki haibse khoi dum tajaba phangi masi matang da su viewers singna hena pulinok sing obe yana boda hapitang thambigini all India radio silchar da aina khongda basi matam sanglabani bangla program da science ki topic mayama aina ijedana phongdoki maduda atoppa khunai gi angangsingna kochen chungdan sanajaduraga aingoda sathine mitagi Manipuri lon gi program kari gi leiloi dorino na aingoda phawrakhiba ma leigi madugi
ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯗꯧ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯗꯨꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯆꯠꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯃꯣꯅꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯥꯏꯕꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ wari sanai ahamba chattude moi taningoi taningdeboi adigi oi che chang kaya leirambana kudam moina hairabada nur huda sabna MP oringaida parliament da pinamba statement namada chaina bakhra jawrome aduga loinana ekoi lamdam masida leiba Vishnupiya macha Radharaman Sina haidana mana chiama gai thalamani maduga ikatpaduga hairiguna sengna Manipuri consists of two communities Meitei and Vishnupiya population do census figure de putoktana magna hapchalami asisina yamna chena baphivam da leirame ahan badangangna badudi makoi aidi thousade Tanning boy the boy told Madumina told ahamba chalubadudi dum hale anishu wada chatpadusu advocate Mundur Sujawi I Sujawi Chali Katan dingang nabado Nungaira Pukum Tawi Nanga Dana Moina Sidi Noigi Sidi Pibam Topa Toptara Munna Laikai Tadri much like Haitana I could Honajagana Adumain of the Anina Chapatudi Kalimta Machuman Tokana Dumahale Shubo Chapadu with the Krahena Moya Eku Hoidadana, Akoitamo Pai, Lama Shembi Dana, Maduga Mayak Singna, Ishanduna Karikari, Oi Jet, Pibam Topa, Toktaba, Karitauraga Piba Jagani, Asikase, Jampuna Yaksandana Lerame, at Marishu Nachapado, Aduga advocate Mondo Sijawi. Aiga kanan chale jamay sing na iduna lerame karigumba program executive ama hapagadi soidna pira naina adu di matang dugani aina sathina khaurangna masi oinba ngamdoriba ngamoi doribra mai pa oi doribra pa ka doribra aise aingoda wakhalon oije jamna lakhi adu laiba phagwadagi Manipur dagi adia Akashvani ga mari leinaba training laujaba mayam thengnarure ado da aina program executive ama leiragadi akogisi oidore moi amatanti chatpi duna hangdokpiba phau dubau da leibiramo haina haijabadu da makoi jabide badagi aina I know I'm in the Mitepi, O Kong, Tad, Kapto, Reduga, Nova Canto, Haidana, even Omaka in Pal, like Kariki was adding Mamite, Mapi, like Kata and Mum Tokte, Wakana woman, Chongdoksi, La Wena Kamudi, Mutum Kalajan, say, I Kengarure, Mutum Kalajan, Dina, Hajabadegi, Yamna non jana Hajabadegi. Jabidana Pare Chalani, I then a high bedegi, ministry na Mapusika Soit Halo, I then a Soit Hale, to Osmain Taudana, Laikai Tadana, Ada Manibi program say, Piaki, how give it 1978, 1st January, Degani, Punkain the program ni, and I won the Jamlan Mungabum of Haugi, Karimundi, Tauredana, Haidana. Mutum Kalachan joined Taudana Mana program say how to kill 1/1/1978 tegi how given Ungaim program sida minin manigi pau pi bagi sarukuma yauri hujiksu pau say pi minin manigi aduda ina aimunda khatang ningam da bama Minin Manigi program say Mapung Pal Lagadi, Equita Krahena, employment ki Kudum Shab say Kara Lega the Bakatang
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ AR ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄ꯭रोग्राꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯟ ꯏꯍꯧ 8 ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯆꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯐ ꯀꯣꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯟꯖꯔꯨꯁꯤꯒꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯖꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯃꯥ ꯊꯣꯛꯀ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯄꯥ ꯊꯧꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯣꯡꯁꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯊꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯨꯖꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯪꯁꯊꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤ Manipuri Language Demand Coordination Committee haina madugi ahanba presidenti MS Ningumba Mag University ki professor ni adugi general secretary na Lehau Tambam Sarat Chandra Sharma ni Imphal da semgi bani yamna adi achoba adusu mai papa mani maduna makha samdarba oina Manipur or Delhi da Jantar Mantar da Chara Henby Kongjang ama Changi 3rd May dagi 5th May pabagi Chara Henby tuga 5th May tuga mioi ani khat ojani ngomba amasung en Dilip Malugramini Silchar Malugramini Mahakaruni ani mak phajangi atu maina phajangi baduna yamna the media the su jamna matu paksana nainabati matung dadi kara adi issue se dum hajan ba takshan ba leptana chathagi madugi matamatuga tanja chana parliament humming aida Dil Kumari Bhandari haidana Darjeeling somdi karapa MP ni mana makhom kutsit tidona kapkhi bama jawgi madu jamna puning nungsiba khaipunu te koigi adu maina Dil Kumari Bhandari na kapu badagi matungdadi khare hena nungsibase aidi aikoigi pandam madu jawna bai lambi da khara kumang chawsan gi mana ina khalli asumaina ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 1992ꯗ ꯂꯣꯀꯁꯚꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯀꯪꯀꯥꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯟꯈꯤ ꯃꯗꯨ 78 ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ A ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯟꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤ ꯃꯣꯔꯥꯔꯖꯤ ꯗꯦꯁꯥꯏꯅꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ IB ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅ Elte Arbani na ubirami asumaina taudana Manipuri language ase A Suruda Chanki Bani. Sida Quina Lakchani Musi Kugi Manipuri Afi Bisnupia ki prefix or suffix the Manipuri Hawaii Tapsin Bia Haiba Dumulova Yamna Chauba Niam Ihom Yamna Matam Sangna Satara Kiba Madugi Ihodugi Ihoduda Ojagi Yamna Chauba contribution Levikiba and the Ihoduna Purapa Magi Mahi Wina Kugi 1999 Sim Chapan Modrama Pagi April Tang Tratre Ola Sabadi Presidents Union Gi Kugi Luching Makada Manipur Aduga Mapan Manipur Lup Kayamuna Surugia and Sataki Badunova Yamnamak Wari Lamaida Mayaklana Huragada Badunova really Tobada
मतमदुगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना थोई वोइदबगी इहोदगी खोइसाउनर मियामना डीसी ऑफिस मई थाखिबगी अदुमलबा इहोदुदा खोइगी लुचिंग पुरिन ओइना चेंबी चोंबिरम मतमदुगी ओजा यावना मियोय कयामरो खोइगी सिलचरगी जेलदा निमि हुमनी लेखिबगी खोइ कैसुम चैना खांखिबा द यामना पायोनियर ओइना रोल लोबिखिबसी ओजानी अदुमलबा खोइगी हाइबा इहोदुदा खोइगी मकोक मरु अमु ओइना चेंबी चोंबिरम दना जेल की कसुम चाइना खंगबिरम ओजाना जुजिमक खरन कोगी चलिबा थासगी दिसंबर की तांग 13 कोगी मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी सिंह पुनसिन गदबनी हाइबगी मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन मणिपुरी चीफ मिनिस्टर कोगी नोंथोंगम बिरिन यावना पांथोखिबा मिफमदुदा कोगी मणिपुरी चीफ मिनिस्टर विष्णुप्रिया मणिपुरी सी पुनसिन गदबनी हाइबना चेबोखम कया थंबिरमगी मतंग ओजागी मोट करी लेनी विष्णुप्रिया की मतंग असिदा गानसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अदि मासुगाता लापदुगसु थीम मदो अखोई यूनिटी पुरकपा मणिपुरी विष्णुप्रिया अमसुंग मिते पांगन असिगी यूनिटी की कन्वेंशन नि आइदना सेंगना फंगखिबा मिफमनि मधुदासु पुनबगी वफमसे लापसिदा मसी करमाइना पुनगदोनो ममांगदा विष्णुप्रियागी मतांगसिदा कोर्ट मायोंगनखिबा यान यावखरे हाई कोर्ट तसु सुप्रीम कोर्ट ती हंजन अखोई होनजगी अदुबो अखोई आदि होना जमन पुनमक अमता माय पाकिबो ngangiде मखोइना ngangiबो ngakतनी मसी खलुबदा साथीना नुंगाइदे अदुबो करमाइना तौदना असिगी पुंजनदोइनो हाइदना मिफम फंगिबसे मसी करी पोलोदा करी ओइगनी हाइसे आई हाइजबा ngamjade matang asida ina hujiki oina panjaning madi aikoina विष्णुप्रिया पुंजलसी हाइदना हाइदबम थोपरा नतगा विष्णुप्रिया अखोई पुलसी हाइना मणिपुरी दा हाइजबम थोपरा मसी यामना चाव वहंग अमा ओइना लैरी मसी याम साथीना नुंगाइजदे असी पोलोइसे करी ओरकदनो मसे मतमना मजी पिरकनी हाइबगी आशा दुंदी इसादा फाउजे हंदक मरक मपानदगी पाव खरा ताजाव फमदा अयोंदा कपनिंगम फाउरे कनमिंगवे फावरपगी मरमदी आदि फादर ऑफ मणिपुरी डांसेस हायरगा ममिंग पल्लिबदुना गुरु विपिन सिंह हायदना गुरु विपिन सिंह से विष्णुप्रिया मणिपुरी अदुगु मफमदा पोपनायना मतंग असिदा अइना हाइजेनिंगदी गूगल्सना हाइबसु ओइसनु बाइजुंग हाइदना मोइ संस्था मा लैब्रा करिन अदुना हाइजेबसु ओइसनु मसिदा इदि विष्णुप्रिया मचा अमना करम हाइना फादर ऑफ द मणिपुरी डांसेस हाइबनो आई खल्लु बदल लांब फंगदे मरमदी मणिपुरी डांस हाइदी राजश्री भाईकर चंद्र मसामकना मसीदा जक्सनदुना महाराज तौगिबा मसी ngana wari ni haidna yakna khanje aduga lonena guru omudon aduidi mono Jawaharlal Nehru Dance Academy da pak sanna aidi Manipuri longi aidi Manipuri gi khunai gi classical dance ki nainai ba punamakse nathai duna thamamaga Guru Vipin father of the Manipuri dance haidna utarobase but thamoida satina nungaijade aina khanjari badi aikogi mapi mapa kana lejadraba dumaina Google khangde ama khangde masida aidi faireng jureng aikogi culture gi maramda aidi history ma mayek sengna machu tana Manipur da leiribadun
कामदुना चखीदना मरक सरकदगी असुमाइना तौबसे मसी आइदी साथीना लाइबक थीबनी आइना लौजै नुंगाइजे अखोइगे मतम कुयोंगनबसु लेबनिना लोइसिलकपसिदा अखोइना मपान मणिपुर बराक तंपाक खकितना तनौजा अखोइगे अपुनब मणिपुरी खुनाइ सिगी मिपुम खुदिंगमंगना अखोइगे ओजाबो अवांग मथाक्ते इकाइ खुमनरी अदुना यामना सीनियर सिटीजन अमोइनजा अदुगा सोशल एक्टिविज्म ओइना खुनाइसिदा मतम सांगना कथोकपा मगरोइना अखोइगे थौदांग कया याबिरखरबा ओजा अमोइना हुजिक्सी लाक्चनिंग क्वेश्चनसी ओजा अखोइगे मणिपुरदा मैतै अमदि कुकी एनिगी मरक्ता था तरुक हेनबगी तंदु लेताद्रबा अखोइगे कन्फ्लिक्ट अमखक हुजिक फावबा लेपलितना सुमक चथरी मसिना खुनाइसिदा इजाति इफुरुपसिदा अचौबा चैथिंग अमा मायोकना हल्ली अदुम हाइबम पोटसी गी दलाको ममी तारपसे खुइन उजब फंगजबसी अखोइगे अपुनबा मालेमगी मैतै खुनाइसिदा अखोइगे लीडर मतिक चाबा लुचिंगबिनबा लेतबना मसिगुंबगी सिचुएशन सि ओइरपनि हाइबसी मिपुम कयागी थमोइदा फाउने मसिगी मतंगदा ओजागी अखोइगे ओपिनियन अदुगा मेसेज हाबिदि पाउजेल से करी ओइगनि हाबिदो ओजा थंबिगनि अनि आई हाइजेगे जामना लाइबक थीबा मणिपुर सना लेबाक मणिपुर की जामना लाइबक थीबा आइदि मतांग अमनी आइना आइहाकना लौजे आइहाकना थमजनिंगबदुदि चही तेरे खुंतापगी मतमदा अखोई मतमदुगा तोंजई मरेन ओइदुना अखोई चेलपा कांगो ngaktani अखोइना यामना साथीना वाना खुंदा लाइतादुना मफम सिगा लेंजेरपा फावबसिदा अखोइगी सना लाइबाक मणिपुरदा इमा मणिपुरदा थोइबा थौदोसे साथीना लाइबक थीबनी मतंग असिदा पल्यनिंगबदी अखोइगी आदि लैंगा असिदा कदाइदनो करिगुंबा असोइबा खरा सोइदना लैरंगमनी अदु नत्रबदी मसिगुंबा लाइबक थीबा थौदोगसे अखोइगी इमा मणिपुरदा सना लाइबाक मणिपुरदा मसि थोकनी हाइबसे अया थाजरमदे मसिदा आइहाकना पामजेबदी अखोइ अमता ओइबा अखोइ तोंगान तोंगान बा माइथोंगसे अखोइ उथोक्तबा अखोइ मणिपुरीजम मणिपुरीनेस मसी अखोइ मिपुम खुदिमुक्ता अखोइ चेलहंदुना अखोइ पुन्ना होनजरगदी मसी सोइदना माइ पाकनी हाइना आइहाकना खंजै अखोइ पुन्ना होनमिनसी हाइदना आइहाकना मयामदा पाउदम जनिंगी थमजनिंगी याम नुंगाइजी ओजा लोइसलकपदा अखोइगे लोइसलकपगी तांककसिदा ओजाना थबिरिबसी अखोइगे मणिपुरी नेशनलिज्म की फीलिंग दो थमोइदा फामुइनारगा यूनिटी सागत लगा अमत्त ओइना अखोइगे आइडेंटिटी सिबो ngaaknanaba honabagi tangaibado matam duni maduda khaktada अखोइना हिरम खुदिमक्ता अखोइगे फुरुपसिना माइ पाकपा अखोइगे फुरुप अमखक कम्युनिटी अमखक ओइबा ngamgani हाइबदुगी पाउजेल दुनी ओजाना थबिरिबसी याम थागतचनी ओजा अखोइगे लोइसलकपसिदा अखोइगे मतमगी खुयौनबा लेबना वहंग कयामरम अखोइगे हंजनिंगबा लेरगसु हंगबा ngamjakidaba aduga viewers इंतगी ताबिनिंगबा लेरगसु तावा फंगिदबा मयाम यावरिबसिदा अखोइना अखोइगे बाराक मपाओगी लाक्चरिबा टीमसिना सप्लीमेंट ओने थमजरबदा ओजासी अखोइगे मणिपुरी बेनेवलेंस सोसाइटी सिलचर असमगी मतम सांगना प्रेसिडेंट ओइबिरमनदना तोंगान तोंगानबा मणिपुरी साहित्य परिषद असम गी अचंगबा अखोइगे लुचिंग पुरेन ओइबिरमबा अदुगा लोइना मणिपुरी असम मणिपुरी कला एकेडमी सिलचर गिसु यामना चावना थौदांग लोबिरमबदा नतना लमदमसिदा लेरिबा लुक कयागी अखोइगे मणिपुरी गी लुक कयागी अचौबा थौदांग लोबिरमबा ओजामनी वसिदा नतना तोंगान तोंगानबा मणिपुर मदि मपान मणिपुरदगी ओजाना तौबिरिबा अखोइगे समाजसिदा खुनाइसिदा थंबिरिबा थौदांग कयाबु सिंथाना बोइना इकाइ खुना बोइना मना मथुम कया मरमसु फंबिखरबा यामनमक अखोइगे डेकोरेटेड ओइरबा यामनमक अखोइगे लेमजनिंगाइ ओइरबा लमदमसिगी मियाम खुदिंमकना अवांग मथाते इकाइ खुनरिबा अदुगुलबा ओजामनी थगचरी ओजाना असिगी ओजागी अचिनबा मतम कया काइथोकपिरगा बराक मपाओ उनजदुना अखोइगे तोंगान तोंगानबा पुनि लुसिंग ओइबा याबा तुंगलमचतकी मियामना तमसिन होबा याबा कानागदबा अहम कया मरुक अखोइदा थंबिबगी दमक ओजाबु ngapkire थगचरी लोइना ओजागी तुंगी पुंसी अखोइगे नादा युइबु युहेनबा नादा येक्तबु ओइदुना मतम सांगना मियामगी अखोइगे पौताक लोइ अमोइना मियामगी थबल तौबा ngambiko हाइबगी अखोइगे विश तुमखक पिजबगलोइना ओजाबु ngapkire थगचरी बसिगी तम थागचरी
이거 너희 뿐만 없고